Petulu muba pandu kenata buku ane. Ye no blessing ke ini ketepia weda tatepu aku domiwe puto kala atuwe taklani lo. Tatepu dikai bada hiniola Return Treasure YouTube channel ni lo. Puto kadagai mi pola uda tamu kuku udo tapatala depanuma lo. Batini ni awele su klapu apamu matado pasada pu ani aga le kutusi si to o takani ba amenya bata lipaso o le takutu ami lo basa mimi le puto kado ko te sata no timi ba do tapa plato adatu du taplu le puati tapani lo no te seba awe hato we kusunu lo selena adasunya lo Penia ka pasada puto akla he Jesu o doti kwa o puto ka pamnu lo ne te sada no timi phe bwa aga kutu sana khale puto ka to kho te saki oni i kana no pakate bana bwa o we da da Jesu nu o lo hina le da hidaka masa nde dulu ada hima Penia ka nu sukumo dahi aweni keke thomata daga atale dahi dakani ketoki bwala hita daga ni atadmiya ledani ho aloto ulo pakama kana huda ko minela awatri bwami bahado baga atakudu atati tidba khelani ma pimi kana hudo ma thwe patano taku mineni ko udo tatu mala ako ke tatu tumu taku tao tatu hita ka tidpa ko uthowe dati amini lo aho tatani ni to buku play do tatu bati dpa ini hasweta udo ta le akla udo ta chita sukmula atho phe ko tu tatamlo la tki Sibusi poba pandu kenata buku ane. Tumiti weda purikai game lunino. Mo to like and share. Ito pagkamari to kasunya nilo. Mo yo ata suwisoa kalawatuko ane nitki. W